Okay, saya rasa sesi petani agak straightforward lah sebab because you have raised your intention juga macam mana nak tahu how I can support your business through TikTok punya ecosystem kan. So cuma before that a few question jugalah. At least I know your condition and I know if me and my team can help you in certain part of your planning tu. And then at the end kita akan decide dah way forward dia adakah my service tu suits you punya needs. Okay, kita ada satu department untuk marketing, ada 4 orang. Content creator and then you have marketer, you ada juga kan? Untuk TikTok belum start. Okay. Tapi untuk Facebook, Google kita ada orang. So, I tengok you punya cost structure, I nampak quite healthy lah. I mean, I tak tahu in business macam mana, tapi I tengok your spending versus your sales tu. Apa yang stopping you untuk spend lebih dekat Facebook dengan Google tu lah? Why you want to go to TikTok? Untuk Facebook, Google, kami pun sedang increase itu budget. Tapi Facebook dan Google dia hanya 2 platform lah. But then kami ada nampak kompetitor mereka pun ada di TikTok. So some of them So what you're saying is macam ada competitor dah masuk market tu, you want to tap juga dekat market TikTok tu and then at least be there and explore performance dekat sana macam mana kan. Okay. You ada some target tak? Berapa sale you want to achieve dekat TikTok tu? Ada tak? Ataupun just nak test dulu? Bagi awak, we can start with 20 or 30,000. It's 30 ringgit per week. Agak besar lah kan nak immediately spend 20k. Sebab TikTok saya pun tak tahu dia punya algorithm macam mana. Tengok, let's say kami start with 10k, terus ada berapa crowd. Faham? Ada satu benda yang nak tanya tadi, I dah lupa apa lah. Ekosistem TikTok dah ada lah. I mean, as manager, business center, I dah faham your needs, what you target, nak pergi ke mana, allocation dah macam mana, and then you have internal team. So, I can go straight away kepada my offer lah. Okay. Maksudnya itu add kreatif, macam foto atau video. My team akan buat macam editing atau kita panggil content DJ. Content DJ tu, I mean, dia ambil video tu, dia akan produce dia own video untuk ads juga. Tapi the raw material maksudnya tu Meta punya ad video pun boleh kongsi dengan TikTok kan? Boleh. Cuma dari segi performance tu biasanya the content itself tu kena perform dulu dekat TikTok. Barulah kita run iklan tu profitable untuk that campaign. So kalau kita ambil terus daripada Meta, contohnya let's say you have 10 to 20 iklan yang dah highly convert dekat Meta, kita boleh terus post dekat TikTok. Tapi you will not guarantee you will get the same result at TikTok. Sebab dia same as Meta. Sebab dia punya beauty dekat TikTok tu, AI dia tu, algorithm dia kena crawl sendiri dalam TikTok tu to find the quality audience. Dan dia tak boleh nak push sangat. I try many times lah. Kita cuba push. The way I see nak approach TikTok ni, dia kena ada organic punya engagement dari juga. Dan juga dia kena ada yang paid tu. Paid tu macam booster. Tapi the key element dia tu adalah yang dekat organic tu. That's mean video kena mungkin produce 2 ke 3 sehari. Kena ada yang allocation siapa staff yang nak buat live, kena ada. Sebab dia kena, AI dia tu kena churn banyak data before the ads iklan yang kita buat tu boleh perform. Dia lain sikit lah. Dia kena ada full. Sebab kita marketer saya kita fikir kan, aku video ni dah okey dekat Facebook, kita push je dekat TikTok. Tak jadi tuan. Tak jadi. So dia kena progressively akan grow ke arah situ lah.